Serani Suruhusi Paróquia São José Motim, Hamutu ho comunidade Sira, halo atividades kudai oang iha area foho manlewana kapela ay deklaran. Atividade kuda aiwang ne halau iha area foho manlewana kapela ai declaran sabdu semana kotuk. Ba Estel, amu parku parokia São José Imutin, Padre Emmanuel Lelo Talok dehan, sira kuda aiwang hamutuk atus hitu rua iha kapela ai declaran, objetivo atu protege ambiente. Makreda hakara katu kuda ai ambara. Semana ulu kita kuda ona ai fuan sira. Ya konbentu nai madre SCMM Lesibuta. Oh ini temai ya area kapela ai deklaran in hare ulu kraine nudar fohde mai be agora sai mota lori uma balu hane lori perigo bot ba humanidade antang ita uma kreda kuda netik tahan netik sara netik. Explica aiwan ne fornece husidira São Floresta, objetiva tu hamatak fohololon sira. Ya fatinganesan chefe Bairu Capela ai declaran Horácio Alves Souza informa, comunidade ihane hetan apoio husi paróquia São José Mutin, hamutu kosarani tomak iha Capela ai declaran, hakarak protege ambiente, nebe sempre acontece inundação, menghira acontece udang ho intensidade forte. Diskuli makami ha area manleuna tamba. Area ida ke kona ho risku bakas toda ho sere nam karo jotu turo tu ane mak kusi misau kusi estado koila lai soi kia kulan kia data hira liwa sior le rasik konia comitiva lugu kita mayo ame organizatia depois ohin dia 3 de 12 amos sira mai kita fali kusi misau madre comunidade ame rame kuda iwan protege ambiente ne memak Bele Seguro va futuro. Jenice da Costa, Joanina Belo, STL News.